ese niye ikipe iri bwegukane igikombe cya 2026 mu gihe rero n'urugamba rwa shampiyona icyiciro cya mbere hano umupira w'amaguru ntabwo rumo ruragenda rugana ku musozo kuko kugeza ubu ngubu hasigaye mace ebyiri ndetse andi makipe akaba asigaje mace imwe ngo rero muri Rayon Sport yo irabiziko kugeza ubu Rayon Sport ni iya kabiri ariko mu makipe yakina mu Rwanda muri rusange Rayon Sport ni iya kane muri shampiyona ifite 52 irushwa na APR amanota 10 ariko muri rusange ubwo ko ari yo kwa igikombe cya shampiyona APR ku mwanya kabiri Arimereke ku mwanya wa gatatu Rayon Sport ku mwanya kane ariko uko babara amakipe imbere mu gihugu ubwo Rayon Sport niyo ya kabiri bivuze ko rero mu gihe n'ubundi Rayon Sport igikombe baheruka muri 2023 uno musi batacyegukanye ariko bakazasoza ari aba kabiri kuko APR cyegukanye ariko ni igikombe cya shampiyona cy'amakipe akiri imbere mu gihugu ubwo n'ubundi Rayon Sport azasohoka muri CAF Confederation Cup ko APR yo yamaze guhabwa igikombe nk'ikipe yo mu Rwanda kubera ko ari nubwo igikombe ariko kira gikombe ntabwo cyabagarwa kibarwa kwa ko ari yasuye iwabo kujya gukina imikino ya playoff kugira ngo babishakemo amakipe azakina imikino ya kamaramaka muri rusange cyangwa se azakina CAF Champions League. Rurisa Patience akaba agiye gutanga amabwiriza ku bazamu uburyo bagomba kuza kwitwara. Ubwo reka turebere ko rero Kwizera Olivier aza guhanga muri equipe yanyuzemo ariyo APR. Rayon Sport igomba gutangira itera penalty rero nkuko nabikubwiraga Emery Bayisenge toza agomba kumushyiramo kugira ngo banabimburire abandi. Itambaro cye cy'ubukapiteni penalty ya mbere rero ihawe Emery Bayisenge agiye kuba arebana na Adolphe mu maso. Rero Emery Bayisenge mu bintu byahindutse se byari byo kurusha kubona gutera mu barabishira oya nuvuga ngo erega ufurena uza yiruva ngo bikorera kure utaregera baro atase reka turebe rero Emery Bayisenge ahangaye na Adolphe Emery Bayisenge aitera boneza nubwo Adolphe sanse y'umupira wajaga ariyo yajema ariko Emery ate umupira w'imbaraga. Emery Bayisenge rero umenyero gutera penalty ndetse no kutagira ubwoba abimbure bagenzi bari kuribuka kiri mu peti muri Sekafa u Rwanda rwakinnye na Uganda Cranes. Yawana penalty yaraje arayirata aho kubatwara igikombe ariko urabona ko wanabwiye bagenzi batereka ya Sekafa Olivier Karekezi yari kapiteni yari kapiteni ajya siyo gutera enduru yavunikiyemo ni nayo ngira ngo duheruka finale nyine siyo gutera enduru icyo gihe yavunikiyemo yagiremo ACL cyane hanyuma rero kwa rwa APR ujya gutera penalty ya mbere akaba ari Kiwanuka ze boda Kiwanuka tera penalty nziza rero nziza Hakim Kiwanuka ahita ashimira Imana rero ko ayiteretsemo penalty imwe kuri imwe. Nakubwiye ngo tugeze mu minota urabona ya misi yavugaga amasango yegere abantu bose bafite ubwoba aho bicaye umuntu wese arimo aribaza ninde utsinda akayukana igikombe. Rayon Sport rero Kwizera Olivier uje kwitera iratsi yamaye abakandi bamwita Mato ku biceri yajyaga zitsinda hari ya Kimisagara rwose. Kwizera Olivier rero arakuruwaza umupira awuta hanze nubwo Adolphe yaguye Sansenike ariko umupira Kwizera Olivier awutaye hanze arayiteye arakurura cyane umupira ujya hanze yakuruye cyane
yatewe penalty neza ariko arakurura cyane. Rero na hantu namwe Rayon Sport yigeze itsinda APR kuri penalty inshuro ebyiri byabaye APR yazitsinze. Ese kuri inshuro iraza kongera kuyitsinda ndetse yibutse ko ari umukino wa karindwi itabasha kuyitsinda hano muri stade Amahoro nshya ivuguruye. Rebero ni ba Byiringiro Jean Gilbert Kekagege penalty ayiterekamo cyangwa se Kwizera Olivier nyuma yo gushira penalty yongera kugarura muri mood cyangwa se mu mukino equipe ya Rayon Sport. Kinyina usanzwe uzwiho gutera penalty neza. Jean Gilbert yuzuza imyuka. Jean Gilbert ayiterekamo neza. APR penalty ebyiri Rayon Sport imwe. Penalty ebyiri za APR. Kagege na washimira Imana kuri penalty ateye. Rero Kwizera Olivier ayikurikiye ariko yariremereye ndetse yihuta ntiyabasha kuyikuramo nk'uko yabyifuzaga. Penalty ebyiri kuri imwe ndetse rutayizamu Ndikumana Asman watsinze penalty yo mu mukino. Reka turebere n'iyi ngizi, wabona iyi ngiyo atabashije kuyitsinda kandi yatsinze yo mu mukino. Ndikumana Asman rutayizamu mpuzamahanga w'umurundi yuzuza imyuka abari intambwe ze Asuma. Adolphe umupira yiramba ahita awuryamira ababwira ati narababwiye ko iri zamu nigeramo nazarivamo. Ahita afata penalty ya Asumani. Adolphe rero n'umwe mu bazamu bazwiho gufata penalty buriya. Ni karite afite nziza yo gukurikira penalty no kuzikuramo ndetse Asman atera penalty nabi nkuko nari mbikubwiye ashobora kwitsinda mu mukino ariko byagera ahangaha umuzamu kubera ko muba mwarebanye kenshi ubonye ko Adolphe yaramaze kumureba anabona n'ikirenge ndetse aho agiye gutera umupira ahita awukuramo. Amahirwe Rayon Sport ifite nuko Olivier Kwizera akuramo iyi penalty. Kapiteni Niyomugabo Claude atasoreka turebe Niyomugabo Claude twamenye no gutera ama penalty. Niyomugabo Claude amukubita ufwati. Niyomugabo Claude kapiteni arabwira ati Kwizera Olivier dukinana mu ikipe y'Igihugu Amavubi. Arabwira ati Kwizera Olivier ufwati. Olivier asubiza ati Shemonike contre les pieds. Ça c'est une penalty nziza. Penalty nziza cyane kapiteni. Rero ahita bibutsa ko ekipe ya APR abere kapiteni igomba gutwara igikombe ndetse umwe mu bakinnyi bakunda kwishongora cyane ku bakunzi ba Rayon Sport. Urabyibuka ubwo baheruka gutwara igikombe cy'amahoro bafashe mikro baba banausa negereje kandi gakoryo baza gukora. Ahangaha Didier yayiwushije biraba birangiye. Ana irata witwa Didier biraba birangiye ndetse no kwitsinda APR ikayitsinda nabwo biraba birangiye. Attention reka turebe Didier tereka moneza Didier. Penalty rero penalty nayo nziza cyane agarura icyizere byibuze abakunzi ba Rayon Sport ko penalty ebyiri zisigaye Kwizera Olivier agomba kuzikuramo n'ayandi mahitamo afite. Penalty ebyiri zisigaye agomba kuzikuramo kugira ngo bakomeze. Niba mutsinda imwe biraba birangiye. iyi Denis Omedi nayitsinda biraba birangiye cyane, nayitsinda biraba birangiye. Omedinho ayirata bakomeza ariko arasabwa nabwo kuzikuramo penalty ebyiri zikurikira biragoye. APR 90%. Abafana ba APR bose batangiye gukoma amashyi. 99% APR amanitse igikombe. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Rayon Sport arizakomeza kwirukanka inyuma. Urabubaye umukino wa karindwi udatsindira APR hano muri stade Amahoro. Kuri benshi bo batangiye kubyina isinzi. Bamaze kugiterura rwose anga. Atasiyo reka turebe Denis Omedi. Omedinho rutayizamu mpuzamahanga w'Umugande. Denis Omedi. Denis Omedi tereka penalty ya kane.
APR yisubiza igikombe cy'amahoro ifite cya 25 nyuma y'akazi kakozwe n'uwitwa Adolphe Kureba penalty imwe n'indi Olivier Tayanze penalty enye kuri ebyiri. Olivier APR akaba yisubije igikombe yongeye gutwara ibikombe bibiri uno mwaka. APR yisubije igikombe yari yaratwaye umwaka ushize itsinze kipe ya Rayon Sport. Mvuze ko APR yagize Rayon Sport umugore wayo muri iyi minsi ntabwo nabambeshe, kubera yuko igihe imaze kwitsinda imaze kubyerekana no muri Stade Amahoro. Iyi ni inshuro ya kane mu nshuro 7 bamaze guhura n'ikipe ya Rayon Sport icyura intsinzi, ndetse bamaze kunganya inshuro zigeze kuri 3. Bivuze ko ikipe ya Rayon Sport itarabasha gutsinda APR hano.